me wo ahoho sronku bi a o ma bewo me na ai enen sembe sisi krum ha kai awusiafo medin Tofiakwa free sabre ekono ye fe no na menim na we ye sompa drive unim se ye sompa drive ne de esua de na enne asem kese ba ko pa eda ho a se utie me a me ma wakonya na mama o number bi ubedi kan frɛ ansa na ya hye yenkomo no ase enne akosua ajewa kode boatin me piesie no akosua abetena ase onim de ne papa pe enti nese na waye ne timi no sana ne papa pe na mum sen ko twen kakra no beto animu a ene ne wawie me kra ene akosua adi dwumadi a wato ne din suahunu ebebrew enwoma ye kenkan no wato ne din se bewie nyankopon ko a na enim metimi ehunu de asie atwam nura na mum me wa hasisi ene de besi manim mitimi enu ade animu no minim baro nyankopon de onim eno ne nwoma ye kenkan na eye nwoma eboayen na asiesie yen dwumadi no 21st clinic better mot for na afa ehon ka ye de ebrew ene me wo human right for no panyi ba ko ewo ha na me san so ewo lawyer kese pa enso ewo ha na number me de ma onu tie uyo obi a police ni achewda ana wenya asem ame de watum odamu bro 24 hours okay si ekobeli wa enkomo be na course ewo ho kwan be na obi de wo fa so ewo ho me ba cho number no ye 0244 80 96 41 0244 80 9641 0244 80 96 41 obedi kan afre producer minister oho na osomu wi a na onso ye befrew mesan so bia homa no na obi a ebia bidibi nti wantumi amfre sa number no wa kire wadwene ansa na me ne lawyer ene human right for ababedin komo wei eya desua na wantie bia obi be kan kire obi nu ho okode tof ati saying ewade atom bibia da na kwan mu bibia shishi okay enwoma se bewie oni producer Frank Awaje yadamo ase na Ghana for damo ase instead de mo ma ye hunu niema ni so no obi a opese obo bra bia no esua sa nwoma we a obegye atom se dabi awose mehwe mabra boyi na ewiase nso u determine se opese wo ye bibia to da niema bi betwintwa wanamu de but opem soko wanimu a bia na nkunimdie wanimu a ebetoa wo ntakosia ofa aduso yi de ma menya wo na yenko se bewie onyame nko a na onimu medasi tofi ewusiafo yensansoma munyina mwatena sibiem se bewie na yekenkan no na ebra aduso no yato ne din sesue hunu ne nyina no hye na menim dwumedie ni mu Tofiakwa matewase ya kan nwoma yi wi a yebesa dane akwie na Tofiakwa ene de ho no ono so e de ato yeso akoda ntensere ba bi abrabode ne kɔ no ano odende na so bi kiaye so papa nti wa wi atazo se ye so pa so a papa mu boni mu obefam no akɔpɛ papa no de na bafie na eno na ne ye ba behwe se aso mrantia kentina wamu a wakɔ akɔtɔ wɔn mu mfimfini no entinsere betumi akɔ ana wensu die no ekɔ akɔgye nsɛm eye se bewie ngoma yenhyene de na se na menim ampa enti wabra mema no esesa entinsere wom so ne nsa na won mo twena sede sa akoda no bu hwe fam wo no enam se na obi ante no yonko kasa anti wadne nsa kire na no esa de kire ne yam ya na de no opeso oka nyina ne se ekom de no nti wo ma na aduane ni
enti hwa pe ana mema ne mu baako eyi aduane bi a ayese dokono ade firi ne botom de man tensere si woni ewom se ne mu ye bisidie nanso ekomo na de ne ntini wan hwanchanchen kura eno tete meneye anche eno foforo so man nsuo eno obogu so a wono to akwantu no so onenemu de nkakra sa eno mde koduru o makura ase na eweka kakra ma o maduru akura na ase no ena emema ne mu baako ehyen aban ama nipa dom gi twi fire akura na ase se wono ba be hia hoho a mema nde ne ba fie no na eje ntensere nsam firi se wabra nipa dom ne beduru saa no wono hyase se wo mo tonyom omu yedede afa kwansi eno mo tam ntensere di no nsi wo mo kon ho ni si akonkon a mo de ne ekoro ena nkaye nso tudi akiri na enam se no wonni baabi o mo de ne konti no wanye dede wa mowa eno ye din so wo hwe wo mo baabi poti a won ma so na pakan mo de ne ekuri enti kwansi eno mo de ne ko papa akokora bi a wo sini mantwe baabi dwene ne ho na wo mne ne koduru ya pa no mu yi no firi akonkon a wosie no ani si fom ana papa nde ne nsaka kan tensere ho de miamia ne honam no a ana obo ni tirin ko sere anja saade no odi afa ade ama wo mo akoda no ante ase afei wo mo fa ne ko baabi e ma na aduane di bio esa ma ni nsuo no yi o mu wie no mo de ne ko o mu dan a o mu dem woni mu baako na wo hwa dan a enkofo ne dem no a edan ne yankuruwankuru bi saa nti wo wuram kura no a okoto nanso emu wa pa saa dan kura no amu no mo no aduane ewa no mu didie omu ye nkokọ ye bibia ewo danim nti wo de ntensere ko ho ema kwabrane egina ne ho a wona na ewe no ene abusua anopo awieo enomero ntensere bedidi a ageso bi ka no ho obanu munsu a obigina ne nkyɛn sempo obepia bontene firi edan no odam no a agese enipa mienu ene di n'achie tina akora no ye ne ho hwea na nyeyi na we na wotwa na wotwe mienu ewa akora na se no ene wo kwakwa hunu sese enkrofuku na wakwakwa to wo mumu no womunye ni papa womukunkum nipa ebra no bia na di omuye ne se womudi agyan ewo kon ho na wu a na wo maho na ne ye itwitwa na sere ne abasa na obi a hwebi nti wo fa no ho adwene se obi dwane afiri akura no a waba ase no sanse wonim de yedana nim wakina bia hwe a ne ro no so be hanam ama omusi nti waka kire nkofo ne se opeso okogya na ne nan
yes okosara na no mo ba no eno mu ye ne se ne agisa ba akudi nanim na ba akudi nachi no mu de ne ko akura yin so pe kwan adwane obede no adwane se bewie enyame nko ananim obre ya ye bui ye woni pa bi mu a omusu di anim di achi saa abrabo no sebe ya pa obepema ko ba bia wo koro eno ya semfoforo o san wo chinsu a ehon so odin enti no be kan sensimu na sebe wie ngumei ekowie sei enwita so be ya adwuma na ana akoda no ba bia wo keka kono eho toro misi ya chia mu nyina pi adomdom ye na china ebesa abeto so na ya hwe ba bia nwoma no ede ye bekwa akɔwi na sebredie me said dan echi na Tofiakwa ode de to aso no enso amaye tof Osia obeto aso amaye na ewiasem aye wo yon ade bia no a ebuo nipa emanipa ekɔnanimu no aya na no rode enso ka ho bi na won mo ye adwumaden ebeka kire se wonya no rode papa annum ni yia wapomden no ensi pinsita ye wo drink bi won mo akoto asi kire nko anche na osisi mu kura hyase ye wo mere ye wo bi nso ho no mo abenum bewie no na de yade ena ebehwe wo so na busua beta moto de wonnum no hu de biara da eye moto sronko a wonmo de aba adwama so we free tete enye ne na ebeba ahoɔden wom esa boa wankasa kenyan nipadua no ma wotumi yɛ adwuma sɛ woyɛ mesini carpenter shenkani ya nsɛntwerɛfo yɛ ka ho aloyafoɔ kyɛ sɛ hwan meka hwan no megya hwan obi bia da woyɛ adwumaden wo gyina wana mu kyɛ wotena woto so kyɛ no wohia beta moto anka na de awie mu ayɛ sei na wononom a na ebua wo ma honam mere ni nyina afiri ho na ho atumi ato ko supermarket ahodro bia mu bia ya hodro eton drinks okwa wo so pe beta malt kono ko pe bito ko tuna to fom na so ko ton sanse sika wo mu fa so wo mu ne dwumadi edinti ye toni do so pom ya wo so betumi anya bi e de twitwa e de agye wo ho tof Osia medasi better more today obi ankope bi no na emwa no papa ene crime check foundation for me no mo be bon komo oh wow na akosia ewi ase obi abetumi anya asem eno de me pese obi ade hye ni tirim obi wo ho a esan timi bi san wo akosia mpofo je tro dwumbi o se obi a mempe me ho asem osanfo bi di ne san abisan me o kire se aboa kusie pie bi ena obi koto no na oto no na kise wo so opam no kye no na odimrika okọ no ena okohu se ebon bi da ho na bon no eda ho no osusu se ni nua bi wo ho ena owura bon no ndi fa ne se ho nya ofie kusie ne enyo ne tu bon no but owura bon no mu pe ena okoto ni nua kusie wo ho na ni nua kusie na okoto no ho no ebisa ne se na na mfifirefiri wo sei ena osese wonim se obi ntumrika kwa o sanfo obi same na babi amabedu yi no sa wanka wano antum ama me nso manka mano antum a ene emeye dede ama ye nyina no yache yen enti na ewo se de okoto no ho no kana no tum anye sa wone ne be pre so ama de o san no enti etoda wo hwa na obi di ne sen aye de ben abisan wo toda kra e ntwato so na wakonya aban mane na police panyi ba akopa say program de onu say mpanyimfo akese enitie
na owura dapa o se me ka se ye chew ne de ukotum a ka 24 hours what test me na kire say empanyimfo ti o se 48 hours good nti na kire say hey kreimu and so I was ya wonim say be sisa bre obi ni mo o da bi eno nti na ne ehia say obi a wotie bibia betime nya amane obi betime de nasia be san bi kura wo mpe wo ho asem enti ene na minimu yi no bo modin se obeto obo ase na obetie besua de toda kura obi ye driver ni minim se edru force ya taxi drivers trotro drivers any omo wo market ahimfa na menkanya chese information centers ena ne kwa the filling stations ahodo agi e programs na fa ye do ma sinyankopon hira wo akose wanya ba ma ne da o da bi to obusuani bi nso ya chena mo akọ police station da yesi fie bi ayi wo o eno de no kure na hono man sheda ne omo antena pi okay anti no hono de no be dia anti wo yonku bia nso nya police asem bia da agi se me sheda hwehwe wo he ko si afa ye me bai okay abusiafo anche me mpanyimfo no meda wo madi ade akere na me pesa me kɔ ahoma no so na yakɔhye nkomo bi ase se otie mi na wo abonten ya chew pen ya chew no udamu more than 48 hours ene human right for ha lawyer enso e wa ha ene masem bi sape hia me pa ye se ya chew a wa ya chew no emra bi bo ho ban okay omo nso o ma chew no omo level no ekoduru hen na nsem a ye be boro so wa ha no ti banyifo mo ho na amanfo so be kansem ati yenkwa ahoma no so maka chro number no eye 0244809641 nemom se me fasa course no wi a mebi ahoma no ama won so wabam ewo 0551 931 0551 931 0548 931 nemom tieniye enen komo aye bedie no wa so beba obeka asem animu a enye no kore no hai e wa na me de homa lawyer ye de wo court nti asem a obeka bia no hwe hunu se wasem a obeka na yesa na te anye sa asem betimi ato meba na ma be introduce me guest no e de akere mo nemom ma enko ahoma no so ansa e ba cho me mo akwa e de ba na menim so yeah jo fara me ba cho ma oni so kakra ma me why yeah jo papa good me ba cho your frost na akasa free hin your friend Richard Mensa idiano obi ade fam ye kofi me ka say free fara so agree okay be me na what aban samu pen watch ai cho boni be na ye so boni a me fare ma nya boni ba ko adu na ye de bo me say mako wi aka by yele tieni say ye driver me tifie minika ana madam for this problem say mention fanya adwuma and the adwuma 2 days ti ana ma be jenika no follow week no ana se me sa magical ba me hweka na de na says no boarding e sanum furo e taxi ana say menji biem eti na nyume na me manjika na me tie se boy na de ka na ye adwuma ma akronfo akojeka no ana say we de me yi me ho afiri mo izen ka me na me kwa akwaje ka na de aye adwuma ena man kwa nkwaje ena akronfo akwaje ti we ka me kwaje ya e de adwuma nka me fa hen na me kan sa asem we ti me dawa no follow week na madam fubi ebra toka de ma me se me fanya adwuma ba ma me mo bi ahun se ka na wona na ato okay nti ile na me ti obi busa me am se ka na ya me dia ka na ya me dia me de me pay bi dia ana ju baby ma po adwuma ma be park Canada me dawa no anse ye bo me pono me de minim dia si na me ko bie pro na police for me ensa okay ya me de se minim dia ma ye o mu di tuo ni ade abo awura de mobile force me de minim dia ma ye so ana me bisa sa day ana am se kan is on why dia na am se ya me dia ai asma police ni ba ko be kan se wona ye si wa wia ka aton akotoka na am se
Tofiakwa Tonkwa de anaju benana ya chime de mako semu of chede police station amama de mama de achi de anko pogumisa ya mama enyima no kra se den are chi na ya transfer me de me ko adankwa me ya se ho no na boys no ko je car no ti ho na ya de me ko ye ti ya ko na ho na police for no be ka se ai kana no atol hu pipes we ana so anya media obi na ato amame se me fanya adwuma ba obi ebusa na me ka se kana ya media okay it's my friend Keraba ana me friend Keraba na Keraba sana o mo man dey hu pipes aba ya dey say ka pipes na wa change me dey ko change of ownership on ICA nke no me ho chile me ableso ana minimum ho she e me no konebla me dem 3 days no kana ye be ma me bia hwehwe ma hu sese no no so me ma me ni bi obi a me tifia ma ko jesra me so me ni bi okay kiki be na is 1,000 Ghana there ashe yeah 1,000 case na pai hey me ni ma samro ho shi o me ba nya motre asa 1,000 no hwanu na je 1,000 there me de mi shim den tam no mi shim me ma me na me kera na ba na e be sinsan bibia o hono mo aye me wa ni yi ni ba si yi me ya ma me bill ntime nko every day dia me ma me report me ho okay nti ya na me bisa no ma me se mo bo ka say o ma me se o mbo ka 1,000 o ma me se ko tua ma hwan nom eh se police for na ho ne sa woni akokodura e fira ahoma no so de yanko yanim nti na just o ba so kire say aposi for na je sa 1,000 no 1,000 because of om ni sa 1,000 na ye dey yeah mommy bill yeah ye bill me ma receipt dem pa cho there be okay mati me da sipi we ye na me nim no na ena nkomo no aye bo no ho gram check for no ena ye no mo nkomo die pa na enemo mbebie so de a kire ye no tam chuku yensan enko ahoma no so na yenko nkohwe biem se ya che obi na ya che wo no amane be na ofam we wo so wadamu 3 days onkopie no na je say 1,000 Ghana cedis asu pacho we allege ye ni hobi tie ntimi nka se yes ha ne tie na wo kranko mewie na ja CID for hwehwe me o central ho so de mbesa mekọ ho ti we allege okay yenko nko hwese ye benya obi foforo nso ewo ahoma no so a I think say ye kase ye frefre omo atam no beko obi wo ho a na o asem o pese wo ka nti yenko okay say nipa na abaso oyi ma me mo akwa bade ba sompa drive so Pacho me de musu ya frame Esther me kase flankas kase me pachan Esther o ma woni so kakra ma me pachan Esther wanya ba ma ne da me pachan okay kana krepa edin na wo ye ya ukoto aban sam Pacho de akoba nyina ne se efi amiti enipa bi mini maami bi na timu na maami no ne tankers for na preso e na me ka che maami ne se wonde wonya abotre na wontwa so papa ne si medidi na tam ma no ka se nyina ni ene de be so de be kwanka se police station me ababa be chime ikodu kanta back yes me nworo me ho me se mo musa ma no asem nya me hwe me nworo mo fe me ka sa police ni ba ho ne fe ni Cynthia ge yi ne me na adwe nyina ne se atare na ehye ni nto betimi abo me ene no kura ni nyame anim ni ono hu se yes o yo ba na nso me kire no onne me nto awo police station ho hey who go for asem who the counterfeit ko to wi be pa chaw na me ma hye miti omusa me hwe ma me nyima no waso miti asoponi ama ye mu atwe neni yom de ayi woya de bomi ma ne mark ne kra de so da me ho na si da bi se me nya hwe na de ma bade ne me so me ne mo beko na me obande to papa so a awo police station ho when you doing too much hey ade a wo ye na ehu dangerous me ni mo hwe me nim ho hwe me kra me pata nipa ne se wontwa so Mem na wodi afede o de o mani ble aba me so dia na se dia me so me ya metimi atimi ho bia no yese me ye okay na ne o mo fa wo yes me ma mo ho na de o mo de bo me
na ne hu papa ye nam se da bi ade minim ho hwe de me ntra ho e ma me nsi na ne de be nsi me busuafo be se mbe hia be wa ma me na yakọ am se se de come ampontin ni pa na o ho no be refinity na yakọ e pa isi mu benya bill de agi se 25 million 25 million say onipa na baba onu no obi kwa me make e pata ne se wonyan no 25 million na ene ya anta dia mande om de court police Udemu how many days ipa chona wachi na one day na yakwa wachi one day no wademu 1 week ipa chona o mama me njare o mama anya shi inti ho na ze me na me ene me pemu de nken court if is police ni ba no so de ata be se no de mela aba be se ne nsem aba be di me dia ene nka me pemu se court na me papa mo ye no si da bi ni nyina yes kasam ene mo ye na say ye wie na ka ya pono na ko be 40 million asa sika no pacho ususu se hwana no na je People cho ye de ma police penny no one cast no. Yeah. To asubiem. It's alleged, macho. Case no who. Hey. I was a lawyer actually pay. Anna. Mr. Tijani is watching the pay. Omu kuchire. Macho boys for some mutia. Momrami won crofo wa ha. Na yenwie na nini aki. Any manom dem met me am dem be 48 ayi be 5 days obi tim dem 1 week dia and yes here nyina dem ran be hensem okay yenko ahoma no so biom me ba cho number no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na yenko enkodi enkomo enso ewo ho me ba cho udini ba wi afra me free your son is here. And they can say free bandman. I just say from saying. I was see ma kasadin kakrama me why. But you every na do kokobin na me fly ni ma kokobin. Na ba kiri ba enya case ni ma ye ko that na police station was before ganta na be gura mo matifufu. Na police do ho ne fa na mati. Na mimi yana kwa ni obi kun no mba bache no. Omba bache no na me kwa ese ku be ramam. Because if obusa me say me boa me ho bai. Na me sisa ne sai. Na o ti discover. Nya abutre mpre ho nya abutre. Me bawo. Wonu ya no ko ho a ukodu police station ho no. Ana police ni no bi sa say oboa ho na agbae. Eno no person wa kire say. And I'm going to say, I won't walk say, I want to want to tell the Busca. I know, okay, can over again. I saw what you say. And that's I'm no crowd. Remember, 40. I check. If you want to be used, kind of the man, with this kind of man, with this kind of man, you know. With this kind of man, you know. And I'm a good say, come on, receipt. And you want to go for a guarantee, some time, police man, and you will do. I am mind you. It is a whole percentage of the value of the negative caviar. I don't do receipt to home. Now that chance of me. I want to go for what come to go at some idea. Me by Yamutre. What is the canon man now? Super receipt. But the man, you know, work here. And I'm a good receipt. And why I talk about being over in Naba. And I'm in good time to receipt away. You want to go for yet? I know you get receipt. I'm saying, I said, money was my. You now want to one Casano Tia Yamutre. Told us in Boa. Monson Munya would trek a crow. And you are who could do police station. Wa. Okoya, what the man we are super receipt. Receipt in Uncle Fadia in him come out. Remember, we done, remember, the man who owned the Busame. What we just cut is what we just cut the swing says for my receipt. What did we contact Rabbi? And none of Bufu and go come to go yet. Wasn't but some Busame Duska. And I'm supposed to Sika. And when you know, Mamma. But you look in this Minian and the Moon, young family and a currency. Oh, for his little. And if I for them, and if you
I wear you now, man. What do you for shame? One lock here, you have found you're going to buy it. But I'm going to Yabano, now uncle, said the pet, you go shame. You have of no free. What the best year will be you have of no free on one inside. There's only an Edjane. What the name every set or buy. Our brother have of Punisa. The uncle of one of the if you have no baby, and I can't move by. Ever you can send go move up a junk of no catch him said. Woman fun and court. What the uncle of the woman. Aqua, Nebushio, Edim Bajo, or nature say. What them say, you pursue what them another door say. I don't know. Members of the movers of flowers. And what the uncle of Nick can buy. I've been asked on what Titi Amraso. Now, uncle of the Woody Granny Free Police Station say. Uncle, what was that? We got Tom Fan and Coco from Bank of Namrao. You're right. If I was that, now the uncle of Goon, Tumbo, and Tocano Cocoye. They told me to uncle from the Cinnamon, we own Tanka. I put it in also at the woo. No, I abide you. A Guswamo. I said you also what you show more court. Mate, don't have an uncle. Mate, the police will be no more. A quite more fast discount. Okay, Mate. Meso Bedasi. Ay! Hey, me watch your radio on Chayman from Kra. Hello. Yes, sir. But Mama, that's you for. And you also way I am not minimum. Maybe I'm sure I need some problem. Okay, come now. Yachoda. I'm sure someone you do a boy. Push for quantity for so count. Whatever. As I came before your posse for. Or more money a bank. Say a bachelor semo minimum every another yes no how more be on the cadia minimum. Me pa tell me that the pan but I need gym. Ya me ni kwen came before you dey seminar. Semi very asa. Ya na arre ho. So the other for ni come for. And na wie me ye adwuma. Came before temene. And I'm no more secretary no one secretary adwuma yi. And ye kan wa sem. When you say when you buy so almost the tori car for say simeni. Ada ya almost a chance so. Give me the chair take care mo ye kan wa sem. Meka beka. If you came in now, or the Kadia or more jammy. Let him let the Kaji chances as he call. As a much more on the few. Papa Tofiakwa. No office or me part so I will become soup warm so. Or maybe pan 9. I didn't say me soup book to do. And when more than you never been, let's come back. Most of you must have 50 cities. I don't look at them and say, I want you to say, came before and check her. Came before check her some work so. Papa Tofiakwa, when you are dancing, say, if you tell her, and we are in there, came before and take your more chair. Okay, no, yeah, but I'm saying, yeah, next case, you dealing, no, came for no more and bebadabi. Wait, I had how many ways some part drive. Maybe we didn't be afraid me free. Hello. Mama, on this mami. Hello. Yes, sir. Me pacho me di kwa me opuni me kasefra Asante Atujansa. Okay. Bema, mami ntio, what to aban kukumuda? Me pacho there bi. Na ni say. Me papa ba akubi. E de wanya abama ne. Na ani say na odavu woman bi. Na ne ba free akonto mu ba e. Na o say on fa no e ma na on drive no sa ne ba no. Abiti odavu no a deko a okopa car no. And then so toy, until so the toy, no. What to me, I'm coffee. Sada no ana, I confirm a bit for her. And now, almost say, mobile fire, laptop near your money, maybe. And unti, or more a year, no, or me a chino. Until cobra, Saranoana, Mujano. It's a chino, and or saying the driver license, I come. Canem, to a quackaji. Tio okoye no na kasakasa saba se oso onfa David Lances no ema no na kwaya kasakasa na wa amfa David Lances na obefie ade achiye na omosa akoche ni se oso obiku no ekunu mu no se
wakɔ remand sambe 2 years omo anyi no ya fa ho kasa eti ye en say 2 years no so ye no a omo sentence no 40 years see our dem say see sentence no 40 years 40 years oko remand is 2 years and it is see here make say we twa by 11 years yo we twa mo 11 years that see our asam no atwetwe aso kakra o how me wo ne number wa say metimi di amam ono wo prison ono one number me wo ne number hey ya huna man what 11 years wo onti lawyer mo dwere nto okay lawyer so see bia na ya sem fufuro bi because asama wo kan no I hardly say judge bi be man 40 years hey ade boni benko me pa cho ti na me se me de ne number e mamu no enti lawyer no wo ho a me mfa number ne mamu na mo amfre no a mo benya no mate ya tro wo number no enti ye wi a ye no be kasa ne agi number na lawyer bam okay case na hu me watch out udi ni ba bia afra me free acho also kasa free hello yes sir me watch out o kasa free e fa so me kasa free asante fi ya okay me watch out ya chiuda le ba try make 2 years ni e wa so ha people issue da mu sai ya me no obi nya mita ho case enti ni pa ni ko report ye mi duru ho ya ntro ma no asem kura enya de me ko share sel ti ya du shemu sai mi shemu sei sawes le ba try ana mu beli wo I wo mu beli ni so mo je me 400 cedis ana mu kan sam de to mo so ana asesai any pharmacy meter no we use meter na ma yi fi before be two meter na de ko enti so use meter na yi fi before be two die e wo say police for me na me san share meter na ka de ma no enti we are sure say omo je 400 Ghana cedis omo je me 400 Ghana cedis and omo san di meter ni so 400 Ghana cedis utia 800 na case ni Friday into the Monday and we must have say member na me report me onye sa o me na so de me be kokko into me ba me pedi bi kakra say yin ku mo pamra oh masa o manya age 400 ndi amenya sure say bibia be PhD enti me ko so na eno ne me first time na me je police okay enti e ba ne sa no na ase iwu kakra wo ni mu enti me ko so me sa the 100 cedis ne share e bu fu me sa de koma CID ni no J. So what the ashem kwa waje? Me di se mu ko ya waje. Masa asema okay no kre. No kre pa. What is ne bottom no de share pocket no I benkum ana the fans no de share. Le ba so se me di ma na no de share ne draw am. Sewara. Hey, when some you have kagu konfoso. Hey. Ji ano de share ni draw mu. Ni draw mu on the office one ma. Ka hwe mu se gwan. What is say ni draw mu no se me nko. Di aka bi on commander ne be kwa kan di aka ho akelo. Aye, ne utie. Lawyer, some wa ha some e ba no. Enche course ne de besi na afa die. My introduce me guest for na me no ma hye nkomase na ene no memma oniema mienu bi de ntia mani abere pa me kasa bebrebe no eyese ye tia bibi mamu ha se ekokoba se ye de obi kwa akoto prisoner me show video bi a kire and someone say Facebook for na YouTube for na me ne mo na edi agro na ye twa asuopo ni akwa abrochire na yakwa akohwe prison baabi amanfo da ye wia obeti ase se masa said ya ha omoye no durubre bia na ne ma ha adweno wada na crime check for other roma ye be dosu kwankasa e wo se ya chi obi a wato aban amane mu e de na wo se utimi ye na wo de wo ho
Menko ha. Me bacha udin ba bi afra me free. Because your friend captain. Captain free also free he. Because the very important part. Captain ya choda. Because you mean you are going to be the You know kwaya ya eche no. I know people and papa. And I got many more. We have a crab. Okay. Okay. Sa online emu na ho somehow kan yen share antini yi nti pe ba bi gina yi why? Okay. Aye, enti wo se o mo che no order mu sai? Order mu 2 days. 2 days. 2 days. 3 days. 2 days. Okay, enti mu beli no o mo je uska. Mo je 5 minutes. Ya di no obi amo. Ya se bo. Hey, kesi ne wo. Tofi. O ji receipt. They were going to be very court. Anti na ti say o de ya do ko court no asa de na say o say we fast. Sir, at the old new lawyer of power and now the court nurse my condition. Okay. Okay. Try. Do obi kura ntimi ma ho me so me kan kire me say me gi receipt. Na nka emfa nya evidence. Lawyer for no ba ka kire o say ye the evidence ne dey adwumo. The lawyer for no do be as o masem no twintwan kura dodo. Ni pa ka asem a o ka asem a na lawyer no say masa based on evidence the evidence way. Masa na kroma bibia na be evidence e dey agina so. They do baby a lawyer, you can't say my muntie kaka na mo hwa kwan be fa so am be boaye because obi a wo ba bia no oni access obeji receipt me fa be 2 course na me hwe say case na hu hey okay mami nkwe me wacha odi ni ba bia frame me free Tofiakwa ni o okay me wacha ka free you feel somewhere. That's so TIE. Me bacho apposi for achoda. So for you see that you see that the apposi for the last year there. Especially yatime. Day. Na me kwa kope ke biato. Mati subi na ja fax media move here mo. Na me kokko he ka no. Na kano meni se danye ho nti menya nto na me di sika se mbutuma be nti ta me fufu a me ba sa man espotati se mi filo na sika na free atoke ni sasi ni nti me tu me na mienu mi ansa me di me sa bo me botton na sika na nsa ho na ye fast na me sa machi me drew the dia me see na kano call a Nimako Gina station, and I'm a call, and I'm a catcher driver, and said, the Sika and head no information. If you know them, besides, me see a boy be 30 miles to Kusu station of I know through. Who see your name 2,000 on the Su Bessie? Inti, or some Mijina Manisi, Nanisika or the Mamma Crown, or yes, or Timon Cordano from Black. You haven't been saying me a boy, and now for Sicaro. And I'm a sir. We do find that and say, we see fine was the idea we see, and we call them could be so moon or no say, just our. You may say, some circumstances that drive any 2 can see I'm not so. Boy, no crab, I didn't see can wafa. Okay. And I'm a son of 2 many months and walk on them cutting soon, you know. Okay. And we didn't call them as a master. You know that forecast is here and the secret flat will first come on it. Or see the one afa, and I'm saying wafa. And I may chain free baby, I mean, no, I don't call Canam. And you got the travel, I will say 1 5 weeks, and I was a swan now for 1 for me, semi disconnect. Okay. And when I'm starting a fruit tasking them, then the call, a walk up police carrier, see for a police station. The corner, you could do police station when be son and no some. Or can I know some year, she can honor our family. Okay. Make room, some and no some.
You want to see a friend call office. And was say, na, you see, I'm scanning a Jima Wabami say. And I was dear. See a baby scanning here, and was Luciano. Send a Binyama and the Apogis Canaba. And I'm a man 100 cities. Ain't a while singing coffee and cool. See, you remember this? You have a taxi driver and a friend when I'm singing, you say, or police station, and I'm so much. To make one a driver needing him was here. When I called before I was 17 million. And I'm saying, I was a Aquana Confess Canada. Okay. And I'm a call. In the first year, I didn't know someone called me station master. You could station master and home officer. Was a, and I'm a bomb, my money, and was a scanner the Aquana Cofaba. Okay. Now, I me say. And I was, oh dear, you 2 million flew. Was a quasia, 2 million. Master Yamutre, me sure say police officer bit my akan straight at Chelsea. Okay. No. On to Sebi. Near money be a why I'm on Tomo Wasi. On the show you baswa. Me ma make and you know my community police down. And you know, so make the room. Station master say, what but them? I 2 million yen. You pay 5 million. And I'm saying, medical cry. I'm a slide in me and this is 200 Ghana social. Police station officer said that. No use Canama and no kind. Sicano, so we may say, we see, scans 50 Ghana and 20 Ghana bond on the HSH. And we 5 minutes, please, can so at the tour. What the tour on amateur was a catchy for a figure. And I'm a same fa. On fa a use of 1 for 3 million, so yes, I mean, first come. Now, me what also swap or person to me to Morocco. Now, me sir. That's an offer. They say you can't crank up one and farm, and I'm saying, I never know what you know. You mean I'm the about police station. Okay. Enti menso so minim de entia mi gina so so na first cano enti se we police na me dia so ba down na se na dia me first cano on so on fa dia kan so me so e wa no face ya di no ke akwa ne se anopa no e wo ma wa yi o 1 million ti 2 million so Jimmy papa ya di ni no this is abi wa Jimmy papa. Like Jimmy papa. When fuck mano. And we cut the phone. Na me hwe de man ye na nko to me prum kra maka amna ka no office wo. That's what 5 million no. What 5 million no to fe. Mate eh. Ntia se se de na ya cheme. Mate. Me da CP abusiafo ye de course no ofa edi kan esi ha. Dwumadie ye fa no na menim. Nyankopon adom ene dwumadie no no numa boyi no ye Sompa 93.1 FM. Se eye YouTube nso a mepacho eye Sompa TV. Ena Facebook enso eye Sompa 93.1 FM. Monso a mo hwe Sompa TV no. Na menim sesei ye wo Sompa TV so sisi a ye kasai. Nti me mama kwaba mo a mo wa chirichiri benche a mo hwe Sompa TV no. Ene Crime Check Foundation for abewome e wo na menim iso. Se afei e na wo hwe e wo Sompa TV so a we e Sompa Drive shanon so e tara 1 media da Roma e na wawo Sompa 93.1 FM e wo Asante Mantemu ye se e market ya pa brekro na nso no ye wo Sompa TV utisi sunwan sisi a ebono original ye san so e wo Sompa 98.9 FM e ho e na ye bo adwuma dwumadie ye fa no na menim Akosia ajewa boaten ono eya mi co-host ene Akosia ewa ha ye sha ase no enwoma ye di kan ye no ye sese ebewie Israel Nyankopon nko a ena enim ye de sa ofa no akogu eno achi no course aya fa nyina no a kire se amanfo ebokwa adu se kame ayese omo ye chi omo ekotum no
aposifoɔ bi gyigyi wɔ mu sika ɛyɛ allege yɛni hɔ bi nti yɛntumi nka sɛ ɛyɛ saa ɛna ɛteɛ nanso ɛtɔ da mpanyin sɛ baabi a wisie firi baabi a no na kyɛ sɛ ɛgya adare ɛwɔ hɔ na yɛ me wanwa sɛ enipa bɛyɛ edu ani akyire a ɔmo frɛ yɛ nyinaa no nea obia ɛka ne sɛ yɛakyimi atom madi na awɔtwe bi kura kwa kɔkɔpem sɛ afei deɛ wɔgye sika no wie no aposifoɔ no ɛne ɔmu edi ano sɛ yɛagye sika no ma wɔde a ɛneɛ yɛn nso sɛ ne yɛgye ɛde afiri mu na ɛno ɛna crime check foundation for se ɛyɛ saa ne teɛ ananyɛ saa ne teɛ eti ɛnɛ me guest a ɔmo ɛwɔ ha no ɛyɛ mienu me wɔ lawyer George Opon sɛ ukɔ Kwabri East a ɔyɛ presiding member ɛwɔ hɔ ɔsan so ɛyɛ lawyer ankasa wagye ne nteteyɛ na wabɛn na ɔyɛ adwuma soronko kwan so lawyer me mo akɔ aba na ho te sɛ okay aha mpacho ana wama no akɔ wano kakra ma me lawyer me nsa mo akɔ aba bio ejo so oho ye nyame adom sɛ course na for asum ya TTV some the lawyer for the na chinyeje na ekum o mo say akan for na yesu kum ensonkro nso agye so hu ahwe bibia mo say yemfa ayimra evidence na nye bibia nso na ebenya o nti ande mo fa nhye mutiri mu nti ne ho ne oni ho kire ne ba ya aya mo nko emaye di lawyer ye mo akwa aba me senso ewo me ankasa me nua panyi oye programs manager na ni din a ye de frɛ no eye Tijani Mahmood honorable me mo akwa aba enua na ho te sey urade adomti woman right for no obi simu na mase wi ase bibia obi simu na mase wi ase bibia me right human rights say nya de foforo sa dada na ho dada ho dada okay okay mate me mo akwaba yenhwe mame ncha sem firi so minim se crime foundation for other Roma ena ne na minim mo ha ye di nkomo omo ye hwan no ma you me da se ye ka crime check foundation a ye ejumaku a ensha abanse omo hwe se ne ye be ya nipa ye fa hodie a nyankopon de amaye a ye mra pon yi a ye friend 1992 constitution no ye tintim edi agu so no ye nyina obia betimi ama ne nsa aka ebra obi ntiti a obi fa ho de eno adwuma ne yedi eto de bia dane da nyina nipa ne bi wo ho a omokonya aban amane okay but kwan ya ye be fa so edi sa adwuma ne nyina no ye constitution yi ya church ne nyina mu okay okwan ya be fa so edi nipa no ye be hwehwe nsem no mu ansa na yede na kodu court up to say nipa no kra di for a yede ba kwa kotum ni nyina no e wo ho maye in your constitution no because okay ni nyina ne say ye be hwe say nipa no so waye boni bi mpo a oyi nipa okay nti ye wo bibia e friend standards bi I was say ye upload to okay na say de tutu akwan mu tutu akwan mu okay na nipa ne ye nye ne say onye nipa no nipa okay enti na eno hu dwuma ne yedi apa enti we de ye nei eka nkyerɛkyerɛ a ye ama omanfo okay efa okwan a se onya aban amane a okwan a embra ne se se wo se ye de wo fa so okay na yi ato yi mate enti na ye se me da se lawyer mo de nya bom dia na mra bata akiri asembisa ne sɛ emramu obia owo Ghana ana oye nipa no wo man mu no Ghana mra etimidi no sa pepepe
Obi nso nkyɛn mmara no. Said the constitution I can say Emrano even president Kras or swear or so usai Ganamra. So for Ganamra na or the Hobema and say Yamonu Kodu a bona parliament in a friend impeachment. Yen to Akunya. Until Ubia or man with free or man pennies or copy you chat for. Okay. Ubia sombra. Ubia ni wa obromra so even judge our tear dwam kro a ode mra no ebu aten no ode mra na ebu aten nanso enu nti na abrante bi asema o kan say ni nua ese obi so wa threaten so obeku no na call police station a wade mu remand 2 years na ya sama no 40 years metimi aka akira so asem we nya no kre lawyer ono na ni nua no no wo ka na yede na nya no kre timi nya no kre da ntimi nya no kre ne say say over the charge kra be bo obi say wa threatening obi a minim charge wo emra kra ya ewo mu a judge bi betimi ama onfi aduanan judge no sentence na omoma no ni nyina is guided by law. Okay, ti obi ti say obi ko fefe akra emra ne say judge no wo ho kwan so do tum mfi nso ko pemfi aduonu num enti sa enumu no de opa bia no e na ode ma wo depending on some course on teaching factors and em be koso ene wo hwe ebi a wa hunu ene bibi no be hwe e de 7 and na say copim 25 when mu bi amount. Okay, the judge no come out 26 years a grounds of appeal no court of appeal betimi twa sentencing am found say judge na bua say wo bua no ya appeal as excessive sentence with me agina so ama asem no court as ahwe mu bio. Okay, enti no say obi threatening obi na edna kotubu fi aduanan ebi mpani ni wias. Okay, I was for way a crime check foundation for Adaroma and Mr. Tijani and lawyer upon ewa ha yedi nkomo ewo Sompa TV, Sompa 93.1 FM, Facebook Sompa 93.1 FM, YouTube Sompa TV ena yedi nkomo ewa ha. Na ansana ene yebetwa ye nkomo no so no. Me pese ye hwe 2 videos bi. Na 2 videos na yebehwe no. Baako ye ha. Ana baako nso ye se watra suopo na wakoduru amanone. Obi a wadi bone ama yede na kotum enti wohwe ni mienu wi a wobete Ghana fo ase na ebia emu no ensem baako mienu wo ho a crime check for foundation for Adaroma maybe sir Mr. Tijani ene lawyer na yabo sa enkomo nti ye ni kan yesi sabi obi bodamo a o hya ase di free enti yen hya ase mfiri ye ya ha na yen koye prisons baabi a ya chiwo so obefa posifo nsam ansa na ye de wakọ akotom no yenko na yenko enkohwe emra na ha busiafo ohwa di nkwan no ana wow awusiafo bra Facebook na be hade me be say oba Facebook na be hade we ye Ghana ha no and we dey no nkwan no se wo hwe dan no a ni na so dem rantie nkwa o nesa Ghana ye da che wei hwe nkwan no akosi ahwe wo de hwade hwe abuja for bra Facebook Sompa 93.1 FM na be hwade na wo hwe nipa dasani a hwe ba bia nipa ti da eni na we nyina crime check for momwa na asem no anodin. Okay, yeah, say no de unse ba bia mpanyimfo wo so ho nti wo hwe aduani kura no a but we dem some mpanyimfo ne ayi nyina no anum nyina bedi na akosi enye obi de fufuro de no anam nyina mbedi. Okay, yentwa suo poda yenko amanone nso na yenko nkɔhwɛ hɔ de nso sɛ de enipa sida awurade
He. Wow. Anyway, abrochire no ho. Ah. Dabio. Nasa kita yina na deda hoye o. Eti mo ye sure say aha prison. Abrochire prison ni. Hey. Ya brego. Enti obi ada no. Na so no kwade wanya ntoma abu o. E no da say mattress bi so. Ah. Abujafo mo amuhwe Sompa TV ne wo Facebook no. Wo de hwe o. Kire say sink nyina wo ho a omutim koko dware. Akosi anya wonwa. Eye serious o. Mami nchase emfri Mr. Tijani ho. Woman right for munyi ni say nia ye no etietia ye fa ahodie so videos mienu amayi a kire mu yi no crime check foundation for niema mienu amayi a kire mu yi no munyi ni say ye Ghana for no mutietia fa ahodie so yo no cry woman say ohwe conditions in our prison and I say okwanya omo aye eda adedua e wo Ghana ha conditions a e wo ho no enya de a edimu wa wogi tum say woman right wogi tum say enimu oh no cry say endimu okay because na Osha normal P Osha your friend say Diania ye de ma omo yeah can you imagine say ye adwuma eco prisons ye call to the prisons that is crime check foundation for okay omo a your friend say unlawfully and I say bi wo ho no kra na ye de omo to remand for a long time na ye ndi wo masema itimi bam epe lawyer for na your friend say yakoya appeal ama omo na say omo akofile ama omo in the court omo hwe case na enyina so bia nia na yi omo okay even COVID by and so there were people bia na fine ti on say emra no bi wo ho a etimi ma ho kwan say anka ye fine o na wo sika obetimi atwie say sika na anka ejao bi wo ho a san say wo ni bi ebetwie say sika no obo nsa na omudem ene na yukọ prisons na obo hu nipa bebre fine ti omudem enti COVID time ni nyina na yenya support ena say nipa ne bebre na yeyi omo free prison so enti yekọ prison ho ekohwe na even aduane adema omo currently aban no ema per head 1 cedi 80 pesos I don't know 1 cedi 80 pesos no for anopa breakfast nkwana ewia enumre nti enya wanwa say wo hu ade ma nkwan na kuku na de yeah that is 60 pesos okay aduane nti aduane na ebitimi ya no afọ obi for 60 pesos na akwada lunch kure ko school a ye man say enti true fact and say currently Ghana your conditions at our prisons in there totally below standards. Wow. And say a definition of then yeah kind of cruelty, inhumane treatment and one you who know honum no inti enya idea the conditions in our prisons and enya idea drew anywhere near the international standards. Okay. Even local standards kora meaning say ebe ha. Wow. Because prisons are totally overcrowded. There's no facilities and then even Sikai the Bema prison friends authorities 1 cedi 80 pesos will be called tuma I was so money Diani or nipa. That's the point. I don't know I buy no ka yeah on my no this say a friend say criminal your friend say prosecutions biya no unya criminal case one aban and one on mine na enya nti aban no and on mine no e na jail you
Okay. Ti oman na de wo akotum. Yeah. Te wo say oman na mo waduane di. Wo say wo hwe. But so compare ni yiye e wo yahai any other countries na chese human right for mujitum say enya wan say crime check for any abre epese border uro say ye tietia amanfo edo makotum fa ahodi so mpacho ani mate mami ko lawyer ho lawyer George Opon lawyer say lawyer but just say that and I'm film no swati because me hwe me nua no mo a omugumu a sometimes one hwe a uti betumi aka say so why e bone and na omugu ho but yen no yakọ prisons ene omo di nkomo pen ye ni bebre adwuma ye obi wo ho a kana wanya kamafo nti no da ho nti yen ka so omo ho nyina na akọ bone nti lawyer say lawyer me ampo won say ade an ye hwe e ya rehosem se munim say pa dia in fact I was here for my nankasa. We have a long way to go. And I been able to find a day papa. All politics aside, yen shase ahomabo pa ho yesani fra no. Okay. Na opani bi ka say o ma no Ghana card obepa intelligent 1,000 or something. Okay. And it appears enya backlash, people are already claiming it. Okay. But I will explain something to you, and probably obeti se bia wote they all can say bia beti na say in that order. Ade we are you Ghana ha you be a friend of community sentencing. A person a community sentencing. You pass it emra said ye be ya obi wo ha ne bone no ebi kura amrantesem keke tokwa bi na wakoko bi wo ha misdemeanor atenidie bi ebi wo kura na first offender comedy no afu obi 10 cedis bi akodidi ne that kind of enka emra ton kitenkete no okay enke bi a judge ne hwa ese bi a wo sompa ebe bosumi mi nse die no anopa bi ana abekọ akopepa ho da bi a simple waduma ya di ama bosome miensa obehye prison atare anopa no aba no abepesi ha na ukọ saa bosome miensa na sompe afonso atua sika ama aban ko nka mo befa labor for okay na nka aban so anya ne so mfa so na ono so anya ne fa ahodie owie nso so obetimi akwa so osua adwuma obetimi akọ ko school obetimi akọ but do you know why it is unable to pass that law adentia omuntimi nyina ne se so what barakese na aka so me prepare ha otu kotena ohwimu a eno ano no because there's no unique identification and that of addressing system proper addressing system inti enkopim se ye betimi ahyehye wo man obia wo proper addressing system ufiri ha na ufiri so ame na wo kwa kotena bokro mu a ye betimi abusa se kokwaje krata we wo so ame municipal assembly ebra and ne bedu ho adanse ana ate ha wo ko ne se ni se ne doko enti ebese ye hu wa ba bia wo free ye o te a wo tu kotena ha ni nyina ye be hu te sa nipa no o ntimi ntum free ba bia wo te ne kotena ba bia abra ye hu no okay and that is why abrutire ne ha enso so ne dem enti sa niema na ya ha se a ye no Ghana for mo ni nko hu na ne beduru mre bi ebe ma Ghana no yetimi agina de agina no sesi e wo hwe enema wo huni ewo ho ya me de me huni say ye chichiri prison ni enim se ya na ebe yom na wonim sa na Ghana fo nim se ya na ebe ye prison for adentra lawyer because emra na ye share prison act no sa NRCD 46 no 1972 ni ye share sa emra no okay emra no de di kan ni say prison officers no they shall consider take care of they shall secure the safety and welfare of the inmates. Safu yo muwi. Prison officer for no asudie kese pa ne so mbehwe se obi a ho ntechema. Okay. And if practicable, underscore the word practicable, shall undertake reformation and rehabilitation programs for them. Okay. O maya ye chichire mra ne dia be ye adwuma no ye se ba ko bi de en de na be ye
na so ho beso ho so ana mo betimi a ka on senka obi ko da prison yeso ye mani nsu adwuma ko school onye tre onye se nko bepie obi na wanya ne sa no adwuma ko da prison abrochi obeba no obepie no bi o lawyer ho nyina o ko school nana na ha mra no makwan emra na ye chichire ye na anka se ye de bo prison ho bra ne se obetimi a kwa betumi a mra se tena me bisa wo lawyer so o man no betumi a na se ni pakro betumi a first time I read this amra we am hu se se ya na na ye be ye o because emra ne say you shall secure their safety and welfare and if practicable so obetumi a mo hwe se omo da chene reformation and rehabilitation ye NCC omo said ye be your bank o betimi afra nipam na say anya nhye if practicable say obetimi a na timi a ye ntimi nso ne say ya ma 1 cd peso say fa som nipa ba akonfura no pakopem anwumre fa aduane manini okura anya ha ne de ato so then be na chen say ya ma 1 cd peso fa som nipa ba akon for the day man aduane 3 times a day what did they hear na be kire na de no na de here akoto machines wo su anti eti me kan mra we no ba mi tiri mu an say the framers of this law knew they were going to do the people like this. Wow. See ya no person me ya because it doesn't make sense to say if practicable. Now if no now so me free way. Me free way. Say na kire o man na adwene ene ni susu ye wo ade a pese ye no. Because about say you shall secure their welfare and safety and that of reformation and restoration. I made me a solid court to say samra we na ban ni so nti aban ebia court on share say upon true interpretation of this no say me ko prison na mpese misua de am kwa ma misua de ba e say ya twere say you practicable say betimi aya ene enye enti say de uhunu no saa na Ghana anaso o man no na ya adwin say be ye so he international standards and kesenka inmate ba could be a 6x6 feet be a space of 6x6 be a as if nipa 2 6x6 be a no e was for nipa 2 ba lawyer ho nipa say go inti inmate Kumasi prisons I think some of them nipa 600 or 800 I'm not clear about this 6 or something bibisa nipa ho is here bro 3000 no me masem ne say crime check foundation for say in a tear dia check for person mo bo Ghana for omo go see prison dey bin ka ho omo prison no omo ko I mean say o de wa no ya advocacy no am say atra ho cause you see ha no as o man say say human dignity is inviolable. Yeah. Violation be na chain nipa ya packing sardine in a day so na dan e dan a say nipa Francis nipa 2 na dem no nipa be say 30 na dem how practical na say o musi di da ho no e serious o yes and imagine say outbreak bi si ha se nyame amwa na covid yi ba na obi pie kwa abonten on say prisoners no so imi ya toda ya mo kwa abonten ya de and me do dia nkwanta prisons or no and am kwa ho bebre say ba ku pie no de covid ni bi ba dem ho a say be sane wo nyina yes ko covid no it thrives on crowd no na de mo share amongst yourself la ha de hwede ekoso ya abekwan na abekwan na yeye no anya abekwan sa nti ese de ngugu ani ma na ya abekwan urade I was here for say we have a long me ade amani age crime check foundation for ho say omo peso ye bodaru ma amansan hunu say nyese na wo senka omo yeyen eno pa ene wo mbotae eno nti ebia wutie mi ebi so a wo hwe mi wo sompa tv said yen ya brabo human right for we babia omo de yakose ni yen kasa omo di bone no sebe etoda ebia wo de asu na mie ma yen chewo na nka ya chewa ka ebi kura obi odam no nka wo de wo ye no eche wo no ne de ndi eduru bre bia sebe
enkosere obi ana enko kansa we di o madi o mbone na o mo so akatua na o munya no assign to enti lawyer yanko straight na mimisa se mayam from so ana menyam from so obi di me asama to me so wabe reporto emra ben ena etimi bo me ho ban bra obi abe report me ama police force asumasi misusu se wakobokro no misusu se wakowia me car misusu se wakokontokwa se aposi for ba no ma ba be chiwa emra ben wo crime service for momwa na yehu oh se police there oba police wo ho kwan se also arrest abra obi hu so obi di bone ana obi aba ka kire ne so obi di bone okay enti obetimi amount criminal summons ene police impenifo no ebetimi de nsa hase amia de abro ne abefro ene friend invitation okay ena obetimi so aba ne abechew edoko ne echew na no ne che no ne se police ni so mu pepepe no on kan kire o se akwasi amankwa eja amose otu ni banche enra entina obe report wa ya ba abecho okay ndi chi aya chiwi wo ho kwan se obeye din won ka hwe asem a obeka bi an se de be ya dance e de atia okay wo ho kwan se ofre lawyer openu bia wo ho kwan okay na lawyer ne be twitwa ejewa na obegina mu mawo na omo wo chefa na omo aka akire no ye wo betimi aye no enti wo phone afra lawyer fra obi apeso ofre no na o medwitwa anyo na o mod okọ to o mod udru ho no ma eno na ye mra no constitution na ma o mo se hwie bi asem de se de ti bia any 48 hours there se wo pi mu anu onyamu ahu wo kon adu bia na ade abọ no se 48 hours ne so na wo kon adu afa bọ no se 48 hours ne so na ni ko adu de bọ na eso ujan no ayeka se aida se obe discharge na be man police inquiry be e bia wo hwe mu no na asem no enso bia nyina menye e bi kura be hwe na nya crime okay na akweye civil matter e bi kura nso na there is no issue at all okay. Na asem bia enya asem to be hwe mu no you can discharge a person and na say ye be ma bail police inquiry be eno no na amanfo keka wo monsem no enti asa amanfo keka wo monsem no eno na se wo ma baila na je se o mu guso ye nhwehwemu okay to wo mu ye nhwehwemu wie betimi afro se ye wie nhwehwemu no cha kon adu e de abo woni formally no ma charge o ye do ko court na nso so akwa wasem lawyer ye beduru ho se ye be court no mu ye mienu na me ne mo bon komo human right for ma mimisa mo utie de lawyer kan ya lawyer person o kire se police ni no ba esese o ma uhunu se ade we nti na ma ba wo ho a me be fawo e de wako sei ni enti eye ma wo se obeka wano ato ana se bibia obeka bia no ebe ye mra ye de betia ho eno no se police ni no ba na wanye sa human right for no crime check for the edin na wo se me you say police ni ba na wanye all those process na it means properly there one put you into arrest. Okay. So you can be say you put the person to arrest. Okay. Obeka ni nyina because fundamentally I was saying nipa no ehu die ntia oche no. Okay. Na even ohu okra we hwan because anybody even obi abitimi a police atade mpo. Okay. Abegina ho because yeah reports even in this country people you almost to me share police for entire edi kodi bone nti I was nipa no kra even properly we identify no ho. Okay. Then na waka your friend say die ntia obecho and then adeba ko kra e wo mra no mu say e wo say wo ka kire e wo kasa o ti ase. Okay. Because ebitimi aba say oh yeah
Hausa ni onte twi ana oye frafrani onte any other language apart from frafra no nti I say ye kyerɛw in a language a obeti ase na no ono police ni na oba no no onte frafra na obeda kyerɛ mu akyerɛw say oye aban on na aban so you have every resources at your disposal. Okay. My nti na efre omo aban no nti okwan a obefa so enya obi a obetimi no. Okay. No you awesome because I was say o uphold that standard. Nti sa na you say eba no. Nti se nipa no resist at that point fa say nipa no ene wo etwetwe o ka so on penny anka in his rights. Okay. Nemum on one thing no say also share practicality and so many things. Okay. You're right to say ubetimi akasa onko because unim the entia from police station. Okay. But sometimes also ugweji things no because one sha okoye bibia police for no mo do so an no ba nya na want to say anka say you oni police ni di yemu because police ni na mfa pass so obetimi resist. Okay. Because any proper way of arresting that's all enya na kwan no enya na kwan no. Okay. Me da say ma memra lawyer nia wo kan kire say me pese mu kire mu wo ho ma ye hunu say me wo fie police ni aba wa kire say asumasi aba report say why say enti esese udi machi me ekọ emra mu no crime check for mama yi hunu say boni ben na maya eno de police ni ntimi nya me ho nko ana se boni ben na obeka kire me ametima ka chen say okay waka mate ebi kura me ya de ana sa abre wa ba kura me didi ana me makura ni ho omko school me twa mo maba omoba meba dikan meba emra no ma ho kwan sa. Oh, it depends on the kind of crime I can was. No na mun kire mu no lawyer mun kire mu. Don't say and same people I just misdemeanor a year. And seven kitten ebi awo ma me asome so obedi na tem say offensive conduct in say name be kitten no and no there obetimi asere police ne say me ebi kura na me nya ho me ba china ebi kura na me call hospital china me ba ana bibi but enye obi awo no it is alleged so akodi file obi and report obi was a police na one day and no there enya there police ni bibi abetia because the reasoning is the punishment for the offense that is alleged you have committed no is so severe. I say asotwen say ye di masem na bo me asotwen na no odin ti no. Okay. Likely say metimi adwane. But say me ne ma me bi enya no baba no akọ report me. I then me adwane eja me yere ne mba. But so we work robbery na ye ba be chewo na unim the sentencing for robbery. Na lawyer o ka se wa ko robbing. Ba bi so me say me nkoro obi na akobo bi din. Say enhwemu na be kire. Nti no onye nyame no hu say asama nipa ne kan ye na enokra na enya nokra. Nti me ni right say me tima catch police ni say me mpesa wo de handcuff be gu me nsa. Ejina asem kra ye ka ho asem. Ene wo kondo sesa be police for no so adwen wo mutiri. Lawyer obi wo ho a wo ba ya nyabotre. Lawyer nsem ni bi wo ha say ye no amanfo ne ye ka. Na police was standards no. Ye wo kwaje ma wo police and de echinye bi ene ho. Enkoyi ebinom ye wo bi wo ho ewo mu a etesa. Ene obi wo so mo very professional. Okay. Wa ba wo say ye wo ba be chew. Abo na nse wo bon a. Wa ye nse no bon. Okay. Wo say ye nko you say wo ye nkoi. Odi na chine ne kwa handcuff no ono handcuff na ene fa na. But obi so wo a ono wan fa handcuff na nto nsa. Ebi a omanya history of the person they are going to arrest. Hey lawyer. Ebi a omate. Baby a lawyer dey asem ne. We hardened criminal. We say police work with intelligence. Okay. Wonya and sembi ansa no dey aye adwuma. Enti nipa na amoko no. We hardened criminal amoko no say emre bi echi abranti bi anon friend Combian so ote ya. Yeah. Very omokwachi no Togo ho baby.
and almost did handcuff go in Sour and Chikura, almost had to be torn at night. Because there was history, say, who breaking jail so many times. Okay. This such a person, police, and also, or one on the one side, because you need to be a criminal as police officers. And the police, and also, and Tino minor day, a condition in your P. man say on Fanya Juma. And the police now they should uphold the standards. Yeah, they are more. Say Nipano, a buy Nasi and Konami do it in Amino, Quasim and ho. And a big crowd charge the abominable. Well, who's this our charge? You will need people are here now. Charge will be the ababa bono. You police no crano consciously who say asemi dear say no krempa emro so e bia banes say any pass message was say obunaje no 50 cedis na police aba na say what the Tofiakwa and fan of muza and swami because we say obunaje no 50 cedis obi o hope so share the gu animu asintina me person and that is crime check for mama ye hunu say emra no say unprofessional. That is unprofessional. You see, you will be a friend of police intelligence and professional standards. Okay. Police for almost police for. Oh yeah. Our mono say, "Oh dear, same be near." You do through who I want to who say yes on Swaba police station. I didn't share that near Juma. A year Juma papa. Oh Kruma. Papa. But you Juma. Papa. No. I know the year be a police in Ibi. Yes, I got 2 be now and 2 years. And now I see police in Ibi. Me won't be where police for Kobo no can be so ana emfa ko and na me ana me di me kire no kwan ma no report to Tafo Pips. Okay. And I'm afraid Abrante na obaye no. I was there and they say when police ni na obaye no. Say when ti play adwuma ho. Kaba nanka what. Enti o ze lawyer wo kan no. Sa nipa no wanya lawyer bi amana won tu wanya kokoduro bi tai debi sa police professional standards and intelligence police intelligence and professional standards no minimum obi odena asem akoho no aba abeka se kam me say ese police kura ye duduru ho ana ese ye omo no adikan bua wo fo wo mutirim sa na me ye hu no because at the say chese a kwan on be fast hand asem no kwase me no wan kasa akọ report yo bo to yam sasem ne ye no krese de si ye ne de a enti maso professor obi a wani munyam enipa nyina ehwe no obi abeka se so obi ti 50 series police ne se chinchinam de hanko begun sa bra o subject on to arrest ye nko. This is unprofessional. Okay, the lawyer who can unprofessional on say wo de eyemra no na momo ka kire yin o na ye ne ebinum na tikrom ha ti say ye kan ebia akosia time waba abe report say Tofiakwa say obekume waba kan we di akiro police aba me say akosia se me mekuno okay wo mo nko me ba me say police for no metima ka say eni pattern na be ba wo ho a emu 1 and a better yes okay ye ko bra you know why ebi o how identifiable lawyer nanti me identify aya enti emra no social and economic ties you will be ho the free be flight risk ne ho otro sa adwene aba enti say nipa no uja no ho akọ ene se wo fra so fu aka ye befua ano no ugo ne na emom enipa ye friend Tofiakwa ye so general manager of Sompa TV no asem na obi aka kire na osem nkome ba no no police officer will say unless you say wabo nipa tuo da ho no ebi kura on your own safety yanfo ankokro bi ba obetima bekun na no pa ho a na wo se kona meba general manager of a reputable station like this and all that go say then na police ne be ndai ebi kura obi so akotie ska ama no it doesn't matter this kan nyina na edi and the professional standards ne dey your police form dey adwuma pa and your kwa adi manso wom and they are not two ways about it. Okay. Mami misa question we na me nko Mr. Tijani ho. Se ye chiwo eko police station a udem ebro 48 hours ha.
why a chuko tumuno? Who be abitimai? Oh, say if you have reason to believe that to Omodo to and ya more and the whole searching. I say, Yamra Munukran is a court crowd. The court shall not withdraw bail on basis that or Chamason. Okay. Yamfa bail and Yasotrain. Tis or any sana and Tiamra. Owns with me a report on. In other cases, with me a soon. Okay. And Tim Satijani, for the necessary a minute lawyer can ya or can say. And say I didn't to 48 hours. Woman right for any crime checks a foundation for. Masem Bisane say. To say the ne obi free ya or reminding for 2 years. Why? A yes, sir, as Bisane say. Woman right for Miss Annie Pana ye Missano. A diana move to my idea about me. You I think one of the remedy because see a can nina sa say police in the GBB and now or not to more than 48 hours. Nina eka the unprofessional conduct, you know, okay, part of the police because so a professional he should know say bibia o ye biano in relation to obia or the not to biano or so to me within 48 hours. So even within 48 hours and to me we are court or honor or so or the panel a judge anim. Okay. Na was judge and say maybe the investigations or sere court no ma court no extend your friend say the period of detention emano. Inti so when yes na ni nyina ka the unprofessional conduct no. Inti first place in a sa PIPS no and as say Police Professional Standards Bureau PPSB. Obetimi a report to sa police ni you know and even on say nipa ne dem even only the investigator. Okay. At the station even penimu a oho any commander because omuna de bia also omohwe na onkola na omo station ho no omo di djuma ne sane omo de mra no ne nhihye ne ye adwuma enti obetimi a report up to the commander na or hwe omo so no because also commander no kra supervise hwe say nipa asomasi or ya bru 48 hours na enti or alert even the investigators and whoever is dealing with the case you know, to do it enti say man is even ono no as supervisor no ono kra no he has fallen short of your friend saying his role or his duty. Okay. And senior lawyer can me matana through interrogation of the PPSB, you know, of the police officers, and even including a top police officer. Mupa on my ye bibia I'm fan kwem. Na yamani pano a report to omo and senior worker they deal with it. Almost dealing with it. Apart from that, also, yes, I was shraj. Okay. Even sometimes, hearing people who come with complaints, it's me they call shraj. Okay. Shraj and so ARD, and then apart from that, kwata and so a lawyer ni me. How did you sue nipano? Did you sue from the individual police officer to his supervisor up to the police service ningina because the police service as an institution. And it was say, almost say, all right, omo and nipa bia or shop police atade. Yamano, all these lines sound fine, Jumano. It was say service no was say, you shall say, Nipano operate within the law. Inti ubetimi sue, say Nipano, sue nimpenny for sue the service itself. Okay. So that at the court, no. So all the wundina so ni bibia all the necessary compensation to me enya the amount. Okay, Mr. Tijani medase member lawyer ho be bisa lawyer sembi na mamemfa enkrato we in free crime check foundation for homo ada roma ena o ma be pie e wona menim so a o de empanyufo emi no abase me no mo nkomo na wa wo hwe me e wo Sompa TV wa utie me e wo Sompa 93.1 FM anase Facebook ena wo Sompa 93.1 FM YouTube no Sompa TV ena online no so sompaonline.com mo ama no ni nyina no me kidi se mutie show yi nyankopon ento no boase na onhyira mo yenko na yemfa enkrato we emra enkrato ni sia me ba cho hye no so
Meba bisa lawyer say a cho near the okwa ye beliwa ye jisika erone asembisa etwaso ma yanko fan kratu wemra Sase ana edan ato a mansun biara eni ho a eno ane ejare real estate na sa ejare real estate won wo kasoa ofanko baabi a aban akosi senior high school ni high court fefefe no wo firi ho pe na ura ejare real estate asai ti ani jesemiye anwea ene ebo a wo de besi dan no ebi wo ejare real estate fo na de san ma eye ahomeka ene se wo twasa na ejare real estate wo betwa so fe edi amount edi odin aye pillars edi esi ho land guard asemo de eno de emamu kura na site ani jesema san wo hobi me ensu a wo de besi wo dan no eye free na document asemo de eye tatahwe wo to wasase anase wo dan a na ye de ahye wo nsa etika ho na frɛ ejare real estate na ansa anyawo. Okay, I was here for young fast damo na young fast de tosumienu Emma 21st clinic the sciatica expert. Omwada Roma ena oma somi mu a medi dwumadi a efe no na menim e de ebrel. Baabi a wo hwe me free e wo oman mu bia no, omo won krabata edu enwotwe e wo oman mu. E kamia ye se omo ya gigana nyina afa. Sentini say lawyer Dr. Blessed Foster, the award winner. Watono boase akɔgye awards ahodo the whole African yabona baso se eba sciatica ntuko East Lagos sisi ya no a mebacho research center na ho na wo ye wotema enkran ye wo ho kasoa goso kumasi wanchi sunwan brekum tachiman sunwan goso ye kumasi takwa yani Roman stores na di nhwe ni wotisi oboase a ye wo court junction free was 0540311311 0540311311 woni ye nto kese ye adwuma efri adwada ekosi meminda nonso na doctor adwuma ye for atenase a ye adwuma enye sciatica nko se yade bi a tete wo no fa 21st clinic for her na omo emwa kai se Crime Check Foundation for ena ene omada Roma mene wo twin komo e wo Sompa TV ene Sompa 93.1 FM lawyer ye bele obi ajiska ye nyiska o sign bail bond lawyer mbajo nya abotre e bia question no minim say bia wantini ya Ghana for ye nyina ye nwa atwom Ghana for nyina ye nwa atwom adentia ye nwa atwom ne se Obia ko police station or per favor no cry he is already entitled to. Okay. Ade na wo hwehwe no. E wo ho kwan se de ma no. Ba oni mu nti no. Onu susu se eso ofa kwan bi so na ne saka. Oh, asem de e bia emfa nko court na sese. No onu mum this guy entitled police. E wom se police for ni bi unprofessional enso demand and am conduct be suggest say or PBB sa. Nanso so I can tell you on authority say about 80% of all those people are those who willingly entice the police with the scar. Now, there's a oversaw just or more than this cano. Ecoso positive one. Na course whereby a lawyer would general amount for case. Lawyer no team I police in team be say obo ahon bai. You will be a obeka sa. Or can say obo ahon bai also or man is car or cast or man receipt one van Spanish car man. So TS also in this guy also Atoman this man. Oba obi ntoma o. Enti I'm telling you say wo no wonim o enti na wo kyerɛkyerɛ wo manfo yi obia ne chefa e wo mremu you're right as citizen. Enti wo ko ye no police ni so ye na hwehwɛ mu onwie. Okay. Pese o de hye ne be dem 48 hours. 2% dana unya bail. Ti wo na ade sika e kwhye no. So no nemra no onwum na wo no wonya kwampi lawyer na ade ba ko ha bi ne say emra no ka 48 hours a enye chinchina chen say police ni wo do betum afandum 48 hours enimra no ba bia 48 hours na say enkopim 48 hours hwie bi na de wo bia na watimi aye tell what you obi sisi akra na in 1 hour time and not even 30 minutes time okra nke hia akra so de ne beto cells okay
otwere na no asem yo hwe asem na ni so a wotimi hu asem we de obi okra na ehia so obema nipa ofra bebe no betimi ama self recognizance bail ono abetimi aka se ono asan bail ama no china be report oni me honom no na yaofo bi a omo so fra adwuma mu no enso so fire no na omo no ede say police den no because your professional police officers are, trust me and I say you anu bi a omo koka adwa mu o boso me fra ho on crop for ko we call police commander how I mean on the CID very professional. Wow. Can you say me bibia na say dey be a lawyer ninti o masa we lawyer ninti o sometimes krom ha de o tumi a enye lawyer asem no enko adem person kire say you professionals wo and na no dey ye ni wachinye enkrofo ni bi nso wo enti lawyer person o kan say yembeli obi anyi sika bond no kra na wo sign no say 100,000 be bond no kra no enye say for 100,000 bro eno ane say me se nipa na me ne aban sign contract se nipa na me beli no so dwane a aban me enyi sa sika no imfiri me ho na mom ye enyi sa sika no nto ana ye mankofo ojapade bi nipa na ama anye police na eje enye police sika attorney general ena ono ugina aban nam se contract ya oni aban sign no ogu so no ono do akọ court na court civil case no wasiu se betua bail bond no forfeiture no na wo no sa mo akodi asem no na ebo wa na court ahia se krache asem na wa na ado sa share krata asinti kotua 100,000 e ma aban ti eno na se wuni 100,000 attorney general pa so wo fia no de krata abebo ho no aton no atenisika lawyer ebre no mahu se ko na menim se bre foforo amobesen aba no ba bia ya bedui bail asem aye kan ene ne nto aso ene se me makodu police station ho kra no a crime check for be boa ya me hu se statement kra na sen ye chro no na ye chro wi a die ne se me hu ni nyina na ye bedi hu nkomo enti woman right for hoy se nipa ye free omfre yi nyina sam omo kan se me koye we si agim 5 million we si agim say enti asembisa ne se obi akọ na ya gin se sika no a de na obetimi aye ni nyina eka the friend say ni nyina okohwe your friend say PPSB all those issues to be report to particular police officers na police officer to omo your friend saying asue no na your friend no na obetire de entia waji sai sika no na but mesaka with senior lawyer kan no Ghana for na yepe majority of the time yepe asama obeka no say ya radios who bia omeka but omo kwan say omra embe prove na so ombeka we say there be bebre ubenya be 100 people be dey cross one person be ba but ubi radio ubi ma so say aya na omukan oba say dey kan no ono no oba okokan de ombeka ne say evidence way say ana nipa so odi sika no ma no sabe me mfa sika ma lawyer me nka say me de ama lawyer ewom say obi betime twatro de ato lawyer so but as me say sisi asame ba na mo de me ko na me say akineti we woye police ni wajimi 500 Ghana cedis na obeli minua. The first question lawyer obi say am say evidence way me so me evidence na say wasam na wo kan no e be den na me so metimi age edi say no kre na abisi afọ ayeka de ai tijani kan onim say obi o cross send mobile money and the young can say dance ba pa free ni pan sisi ase o person o copy score report on the principal witness on me am ko na hwe so obekwa ene lawyer me kura metufu say wo apolisi ni bia beka say tua bia no send the mobile money ni evidence so who say wo be send am wanya but when it comes to the actual course of us yanko na yanko kan professional standards for say papa sisi mi age miska o age miska no me send any mobile money and advance ni we nso de advance crojen so oma me na me ka chiro ye ka we nyina from experience okay. We are juma ye di de bia you go to the police stations prison o hwei
yɛtaa mekɔ da Kumasi Central Prisons mekɔ female prisons home nyinaa metumi kɔ because of yɛn dwuma no yɛ kasa from experience nipa bebree bɛma wo this complaint yɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne wi ne yɛkasa pips hɔ makɔ hɔ several times ɔmo a moyɛ willing no wobɛhu sɛ ɛbɛyɛ den sɛ wobɛnya nipa baako but sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ willing to challenge the system anka yɛbɛboa yɛn because yɛn nyinaa obiara bɛka ɛna system no sei na esi sanka yɛn nyinaa yɛ willing sɛ pips wɔ hɔnom nti police ni biara ɔde me ayɛ bibia amfa kwan pa so no mɛkɔ akɔma your friends sɛ nyɛ the first situation na lawyer kana once ebi wɔ hɔnom a wa na okɔ entice the police of course I know they won't mean for no nkɔ because maybe or say me yen hwehwemu minwie o de onipa no ma o chena no I say and the GC na so GC ayre na so identity na o de be ma I know the other way round say obeka say onipa no yeah money bill but ye be GC so and in that situation the American so say anka wo no nso obetimi akọ friend say wapɛ adansefo so menko any police ni nko enkoye that negotiation mo bi ndi wachi because in case of those things no obetimi o de nipa ba ko ebe ka ho na mo nyina mo ka the same thing against one person you see say mate so betimi aboa Mr. Tijani meda wase say obewo yen na lawyer meda wase lawyer George Opon ena general manager na o general manager no me programs manager within way Muslim family counseling services any crime check foundation our partners ye nyina ye di juma Mr. Tijani meda wase lawyer ba cho meda wase I was here for me so meda wase say o hwe wo Sompa TV Nyankopon nhyira na ewo mu a obesan so ate crime check foundation for enka ewo afidie so bra me ne omo etwetwe nkomo ombo type ne se ombeboa wo na ombeboa me nti san kyerɛkyerɛ we no me pa cha obomodin se obehwe ebia na bibi nti wo besi akyire a me ne wo nkomo no eye donhwere baako na yedie wo betimi akọ Sompa 93.1 FM on Facebook na watimi akọ full interview na ye no anase YouTube no Sompa TV de here say o subscribe o like ya share ma obi entimi enhwe bi me da se pi medin Tofiakwa dwumade ye frɛ no na menim Nyankopon ya adom a ɔkyena enso wukwada na enkomo ye bedi no ha no enya asɛm ketwa ti say de me ba sorry no na say me be jai de ama news fo no na omo nso aba betoa so na omo de kasebo no de amawo nyame nhyirawo me da se utie yen me krawo bye bye